Mayam from Zari Peg News Manung Kkay Thokchom Mayam Taram Noksari Howzigasi Yausang Loibu Mini Tawadabu Manipur Mahong Kutimaka Akogi Yausang Kumega Marilena Tongan Ba Yausanga Marilena Batab Torom Sing Lepana Pike Sang Silly Habtare Amarom Dana Mo COVID-19 Gi Yamna Akiba Marak second wave Tasena Maharashtra Nursing State Singda Yam Sauna 70 Yam Sauna Hogi COVID-19 की पॉजिटिव वेव केस याम खलकपा लोनेना तमिलनाडु दा 30 अप्रैल फावबा स्टेट वाइड लॉकडाउन तौखिबा असिना सिंबा कया लेरबसु मणिपुर दी ngasi boki leiba stage si ngasi mi amakak positive oipa ngarang nahansina tariet kuma oirakanda wave si yoroktabagumba ki haigadra natraga vaccine net taukiba vaccine kapthokibnara natraga kari bhiram khradagi manipur di adugumba ki second wave si yam ka hena sangsalakpa Sangkhalaktabagum tauba adu maraksida India ki tongan state sing adugumba second wave ya kipisi leiba adu tasena hauzik si vaccine kapagisu second stage lansin gara manipuri oina hauzik si ngarang bhaugi report haib tari 86000 kare hena vaccine kapkibagi report leire masima khoi second dose kap labra haib dusu khoi khanajabsida yaujagani adu no mada vaccine kapipisi health department na state government na targeted Tauriba Haitare Adugo Miss Canonzing the vaccine Kapaki Sang, the Yoribra Habasineduka. Highly Behems and Hana the pain is considered election videos a Dr. C.S. Priyoranjan, Professor, Department of Economics, Manipur University, Amdo Zapirobu, Taranoxari Eduga, and is the election guest, Dr. Kkay Rajo, Director of Health Services, Manipuni, Dr. Rajo Sutranoxari, and also guest on election video, Dr. T.S. Nandakeshore. State Immunization Officer ni Dr. Nandakeshore tasena mamang na COVID-19 ki discussion khana basita su akoi state society ki so asin makia lai bitagi lakpi to su ngasi di state society ki asin makia lai rasu Dr. Ani Health Services ki mai kai digi Health Director ki mai kai digi Dr. Ani lengbi director ngasi manung huna si papum pham ha madan dum khoi welcome tawse boloi na taram nokse boloi na thagar phungdo sege ha masi state immunization officer lak sege marui na sai thamjaki wafam doni state ki lairiba missing ki 30 lakhs about samai leire India ki di kona dum khoi nei na su tongara dun hiramam thangra ka Manipur laiba data sida mi target to sin han se khoi na phangsa bada 313 people vaccinate to have ki wafam lai do target sina karmain to wi masi se duga khoi gi frontline workers in the ka people sang adugo ngasi nangrang dagi si ngasi dagi hobo or mane 45 years ki above learn vaccinate to ba yare have ki India gi win law thoki pase swais di yankanda khoi gi COVID-19 ni vaccinate to ri se Mapung Pai and can be black, Karmai to Manipur State, Karmai in the doctor. Tagasari. Okay, Government of India gi guideline ki matungina. Okay, COVID vaccination se first phase, second phase, third phase ne lai. First phase the cover to the se koina healthcare worker. Healthcare workers si the yaw resi health staff plus social welfare gi sai gi se angalwadi worker, helper, mogi CDPO adu mogi staff se pull lagani ade the masida akoi lai ri target se punna ahamada de akoi se 39991 lerami adubu asagi khara se thobu nan thobu lai tuna hapchala kanda hojik se 46729 si yaukhre si hana akoi na moida priority pi top priority keno da moisina healthcare workers sing si nebako masagi patient se nara aga su deal to doriba adagi moisi safety moisi se na dan ba vaccination to ba si amaru oiba moina na le khadi karana seba to seba to ni mai leitabani na moida priority moida piraga moisa hana vaccination to ba adag moi protection to ba moina amuk public mayam sing se amuk seba to na bagini adana moida thammi ba target sida se akoi no hoji fogda se achieve tawri se 68% di jike hariba target to adu 39991 adu do eragadi se 70 matakta lai adu bo akoina se koi target se ko na khar hapcha lakpa namar moiduna asagi se koi gi director ki health staff sing CMO ki health staff sing admai to dana hapcha lakpa de ki 46 yok thuk bo eram bi ai na khali adu dana masi hapcha lakpa de ki target se hoje akoina lai ri se 68% ne 68% di moise se first dose phangre aduga nasagi lemhori ba kharadi lairi healthcare workers inda adu akoi madu district wise akoi
ꯊꯦꯒꯂꯦ ꯈꯪꯗꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯅꯕ ꯁꯤꯜꯂꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗ ꯃꯁꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯁꯤ ꯐꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯀꯥꯞꯄ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯁꯦ ꯃꯤꯔꯣꯟꯕꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔꯒꯤ ꯍꯦꯜꯄꯔ ꯋꯥꯔꯀꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟ ꯅꯔꯁ ꯅꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯅꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯀꯥꯞꯄ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯤꯔꯣꯟꯕꯤ ꯌꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯗꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯕꯤ ꯌꯥꯎꯔꯛꯏꯗꯣ ꯃꯣꯏꯗꯣ ꯀꯥꯞꯄ ꯌꯥꯗꯕ 100% ꯌꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯌꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ 68%ꯗꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯗꯣꯁ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ ꯂꯥꯏꯟ ꯋꯥꯔꯀꯔꯁꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤꯁꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯩ PRI ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯔꯥꯖꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌꯨꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯀꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯗꯩ ꯋꯥꯏ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯩ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 80,163 ꯊꯝꯃꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗ ꯃꯣꯏꯗ ꯀꯥꯞꯈꯤꯕ ꯐꯥꯔꯁ ꯗꯣꯁꯁꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯀꯥꯞꯈꯤꯁꯦ 52,971 ꯉꯔꯥꯡ ꯐꯥꯎꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ 66% almost all 68 66 ꯍꯥꯏꯗꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯐꯥꯔꯁ ꯗꯣꯁꯇ ꯁꯤꯡꯉ ꯌꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯚꯔꯦꯖꯗ 67 ꯇꯥꯔꯦ 67%ꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟꯗꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯗꯣꯁ ꯀꯥꯞꯄꯒꯤꯁꯦ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯗꯣꯁꯁꯤꯅ ꯀꯥꯞꯇꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ at a gap of 28 days means 4 weeks 하이버니고 4 weeks 까빠가디 second dose 복 까빠가디 means almost 90% 맞다 protect tawdini first dose 까빠시다 protection khara기 didi 마디 first dose ida 10% leitibko magi ngasai akoi immune system stimulate tormane memory cell on thamau adi second dose 까빠거디 next day हे कापने में नेक्स्ट डे देखी थी माय इम्यूनिटी प्रोसेस तो कदी ने हजी बहुत दी सेकंड डोज है सेकंड डोज कापदी मणिपुर के हम लेरे हम कापती कमाई तो सेकंड डोज कापे सेकंड डोज से होजिक याम कापे होजिक तौरी से अकोई सेकंड डोज से कनोगी अनि से फ्रंटलाइन वर्कर को हेल्थ केयर वर्कर दना 17,661 काकरे अदे फ्रंटलाइन दना 16,840 काकरे अदना अनिसिदा फनबजना मोसु काफले मोसु 27% मुकाबे अदना मोसि गैप लैबनिना अदु ngawai di hujik si 28 days gap lerega kapu harmi hujik ti se 4 to 8 weeks tha ani bho chondarba adum si yar ebako aduna government jagi relaxation 4 to 8 weeks harpanina hujik nam khetang mong sangdre moi gi chance niko kapok do khotu lerega su 8 weeks mung da loina kapthok na bane aduna से सेकेंड डोज द से अखोई हुजि कापि से 20.7% कापे ओके हुजि बहुता तुम टारगेट सिटी तुम संख्या लिए तो हुजि अदुना त कोई मिसम द हाइ तारे हान फ्रंट लाइन वर्कर्स न तब तोगाना अखोइना मिसम सिगी मनक्तगी मसाना याजरगा हाइ तारे विलिंगली कापसगे हाना लाक मिसिंग दि लैतब्रा मसिगी मतंग से सिदसु अदुम याम लय अदु मुखोइ गिसु चांस हम पीरी आहामबगी फर्स्ट फेज दि यावरसे से 45 प्लस to 59 sida masagi najab laina leiba moi adusu se kapthok panabagi chance pi adiga mu 60 plus means 6 sahi humpu gi mathak haitar ko adu da so mu nadra su moi di sahi humpu gi mathak ne loina kap yai ado hanadi masi voluntary exercise hai masana yaningna thorpa yaningna kaphan ba sine ba ko ado hojikte second phase ida di ngasai kano do torka dini ngasagi sina ngasagi comorbid naba yaugjadrasu ko naba yaugdrasu 45 mathak ngai loin ka piyare ngai haram misina 45 with comorbidity bis anaba leiba kangbu masada hana anaba leija diabetes ni khangde bp leiba ni khangde adi heart naba ni khangde kidney naba ni khangde laina leiba mayam dun hojikti laina leitaba mayam chu loina ka piyare ko hojikti loina ka piyo haire hojikti हाना भलंतरी एक्सरसाइज हामदो होजिकदम लोइना मु कापिरो न मु से अखोइ gi bisi dum haire loina sida yamna compulsory budi haide chi loina ma kapiu hayo loina ma kapthok piro aduga masi na mu ngasi gi tang ama se sidigi mu hauri ne ngasi gi tang ama sidigi hauri ne se 45 and above adu moi gi guideline gi matung na moi nai bisi sigi makha da le hoba sahi jo mu adigi sahi traipan makha si study to budi yahode na moi na adu madi hairi bu ko adubu ngasagi traipan to 45 gap on so lei dina masi su karigamba se vaccine position laina si prevalence matung ina adum cover tor kani so hairi adu singai sinia koi de hojik leise but suddenly amukta da punna to budi to dre go masi india government gi policy guideline ni moi tawrisi adu dana masi ne hojik phode leirisi
policy ki matungina dum sale stage ki dum in bata bani to in basida mayam na target tongnari ba hai tare koi frontline workers ke tor target site dum mapung phari hai ba wafam duni thabiri se doctor Rajo thamjaringe madudi hariba condition si koi SIO gi site ki su thabire madudi tongan tongan yang kanna mangjin thana sangsali hai ba wafam thabire de bo state ke site ki government site ki local ibising si the prajana su yeng bata dum kra covid-19 gi masi wave si yang kan lakta banara natraga state ke site ya kan ba khare hene section thron lokat padagira masai da khoi covid ki sang ji wang khalak pasi manipur ti laite karmain thabiri gi masi karamba effects is asomdagi junction lak pasing haigadra aduga manipur da su manipur manung da lai jabasing dadi kaya khoi covid si sandok ki sang ji khan ne ma male mapani san pasing bi apana airport ta gaida check ta we hom jilai yamna wave si yam khani yorok ta pasi vaccine kap thok pasi no be abra na ta check site kan ba strict action local hai we abra traga kan thambi ngi sai da to ta covid 19 की पेंडेमिक से कोई मणिपुर यूरोप की बसे ममांग से ही कहीं तक यूरोप है मार्च तक यूरोप में अदुब यखोइन एक्शन लखोट की बसे यखोइन जनवरी 18 दगी एयरपोर्ट स्क्रीनिंग तौदना मथंग 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 यखोइ लखोट सकरे अदुना यखोइ द लापसे यखोइन हाने प्रिकॉशन जे खरगा दुम लौदन ले हाने गिसु यखोइ खर थेंगना दुम लाकी अद लाकी लागसु को हंदक सु अदम थेंगना लाई अदे हानगी लाखी बसी अखोइना मार्च थार से 2020 की मार्च थार सिदा मी अनि खक पॉजिटिव ओइकी अदि मथंग द अप्रैल द कनाम तो ओइद्रे अदे नेक्स्ट द अखोइगी मे द 75 पर्सनल पॉजिटिव ओइरे अदि मथंग तो जून जुलाई अगस्त सितंबर एने सुमखरगा सुम वेब सी हेंगले अदो अक्टोबर सि द मैक्सिमम लाएब ngसागी अक्टोबर सि द मैक्सिमम लाग अदि खरगा सुम हंतरे अदि सीबगी सांगसिना अक्टोबर सि द मैक्सिमम ऑर्गन ओइकिबा कैनोसिना पॉजिटिव ओइकिबसिना अदगा सीबसिना ngसागी कैनोसिदा नवेम्बर सिदा मैक्सिमम ओइकिबा अदगी दि सुम खरगा सुम हंदगियब समाय तौदना यखोइना होजि मार्च यौरे होजिसे अदगा अप्रैल जौसले मसिदे यखोइगी कर्व से सुम हाइदरी होजि कर्व से सुम हाइदरी अदुबु यखोइगी मरक मरकता यखोइना टेस्ट तौबसिदा अमा पॉजिटिव ओइबगुंबा खुदम ngasi अमा पॉजिटिव ओइरे अदे अनि हो ओइबगुंबा मरी मंगा हे ओइबगुंबा तरु हे ओइबगुंबा समायना मरक मक्ता जम तौरगदि ओइरी मसी अयाम्बा ओइरिसे यकोइ हानगी लेजरिबा कोइ मनुंग गिसिदे ओइते खनि अयाम्बना मपानदगी चंगसलेइबसे कोइ फ्लाइट लाइबसि सिना अयाम्बा ओइना तौरी यकोइगी खुदम ओइना हारबदे यकोइगी फ्लाइट टेस्टिंग तौजरिसि स्टेट निपान से महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान एमपी चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब केरला से मखोइ निपान सिदा यखोइना तांग ममांग थागी तांग कुमंगादगी मोइ यखोइ टेस्ट तौब लोइ हौजरे मरमदी मोइ सिदन यान हाना खोइगी सेकेंड वेव से हेबसे यौसलगिबा अदगा इंडिया की 84% दी सिगी स्टेट निपान सिदगी कंट्रीब्यूट तवेबा अदना मोइ सिदा अद होजिपुदी तमिलनाडु अदगी दिल्ली सिंगल महाराष्ट्र खतन 61% कवर तौरेनी हाइदी कवर तो मिस COVID-19 positive wave sang 61% heng yokselai mi adagi adu natana haji khoina airport gi hoji live sing khoina positive oiba hoji thena jabase si ju kunthai thoi sureba auto kunthai thoi ji manung dana maharashtra gi lai tratuk me haibadi tratu ni kunthai thoi tangkhai ma 50% moi di oitokreba red zone di direct lai aduna 50% di moi di oitokreba samai tawdana गुजरात न सेकेंड राजस्थान समाय तौदना मथंग मथंग अहुम अनि सवाइसम लेखरे समाय तौदना खोइना टेस्ट सी फजन तौई करिंबा टेस्ट तौरगना मोजि पॉजिटिव ओरगना अ सिम्पटोमेटिक ओइबम ते याउदे खोइ ख्वाइदिंग ngapom हंदकी कैनोसे कोविड की कैनोसे सिम्पटोमेटिक ओइदि मोइ कंप्लेन कैम लेकेबा ये खोइ जस्ट ब्लाइंडली मोइ लमदगी लाइन टेस्ट तौथोपदनी अदो मोइ द सिम्पटोमेटिक लाइक ओइदे अदगी खोइना हुजि तौजरसी आर्मी गुम्बा सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्स सिंगसिना लागना सिम्पटोमेटिक ओइदमिना मोइगी केम त लैजगेना केम आइसोलेशन तौरे अदुगा खरा मना मसाना मयिमदा संगबा यादे नुंगाइते एना खोइना फंगबदी फाइंडिंग नेम द लैतबा अदु खोइना जिनिम्स थमे अदुगा रिम्सजी थमद्रे होजि जिनिम्स खुदम न हाबदा जिनिम्स होजि अनाबा मंगा ले समाय तौदना अदि सिजदा अनाबा मरी ले खोइ आरडी विंग द अनि ले राज अमल ले ओके अदाइदा एयरपोर्ट लाखपा द मपान स्टेट मापन दगी लाखपा सिंग दो सेक तवे मखा द बायरो त लाखपा सिंग बायरो त लाखपसे बायरो त लाखपसी यखोइना तौननबा तौरनी ngasi मीटिंग द पुथोंगनरे कन बायरो त लाखपसी यखोइना हान सुम टेस्टिंग तौरपसी दा
1% yaudragadi koi epidemiological data matungina 1% yaudragadi masi significant oidena yakoina test tawhideba aduna hojik si yakoina asom yakholamina sondagi ju test tawrjena koi ngasi meeting da ju puthokne ana koina sum tawrji observation ji sum tawra leibneba ado si ju koi action thuna paikhana ba tawrgani ada significant oihidaba aduna masi tawdasu yarni aina koina leihibadagi tawdabani significant oida bhai si lakpagi sang si lakpagi sang koina hana test tawrmbado mapande labaji test tawbasi da 1% yongam okay 1% yaudragadi masi significant oidena koi epidemiological data am leba data si yenga koina tawjabani adubo hoji koina ngasi meeting na ga khanare adagi koi puthoksare principal secretary adagi all secretaries yaure state sharing committee covid task force yaure madu koi khaji khaji si mapandi hengalamina koina hana tawbudu mapandi pusalaga legimina koi masi hongra ba tawrasi ena koi masi maina arrangement ama state site ki di department site ki du ba action mayam ma di madugi tawya ba sing di dum tawri edu pu hai lai ba khoi manipur hengalai ba sang si yam kai na wang man tri bani na hello workers sing da su yam na natraga maduda hai de frontline workers yam na gar gar thabak tawsan bai mhot tam tam na laksan na bi hona ba ki wafam dani ai oja Priyoranjan da laksa ki paroi SOP sing matang da su yam na state na karang 31 March thokre di mamang da tongan SOP sing thok to na kotam tawi SOP sing to is for protection of people as well as akoi front line work puna makpu sep na with the topi bani to buda bu hojulai ba condition hype tare second web city europagi mamiti ta de significant oi ba have si doctor hybrid si significant si negative why pot ni haidi yam sinthani ga oi ba ong de hengati haiba tu ni thabak si su significant oi ba ki wafam am su dum koi ga haitare section ba se dum yauri so the state local action sing adaga COVID ki wave aduga Manipur ki lariba tongan department akogi home department thoiba disaster management ki makha thoiba tongan ba akogi SOP sing mayam si khanda doctor kramaina vision si kramain thamini hojik si live sing sita adum peningai oine khanba doctor kramain thamini doctor ozagi opinion da aigi motadi aikoina statistics se or data se masi akoi yamna carefully interpret togdabani yes data can sometimes lie hai tare ko se amadagi ani orpai se 100% jump tog doi neba adu maduna yamna distorted figure ma pidana so we must be very careful about percentages adu absolute quantity do simai qualification thamjage habidi Manipur government na Manipur gi health directorate na kari policy logadage haibese masida khoina fear psychosis ma create to budi langani yes adubu khoina it is within safe limits statistically haibado madum tamdi amuktang re-examine to jahaningi ain hajari simbaram sikari no there are many worldwide trend India wide trend aduga north eastern region ki trend khare leirieba khudamoina Nagaland da zero active case leramedi hujik ngarang da cham ga tare lagen hengal haribini ko imagine percentage the whole uragadi 100 and low hajariba that cannot be a guideline maduda ke khoina fange bidi karino haibeda it can happen anytime adu yam thuna spot or pa yai bese thuna lak pa yai bese masima government ki policy makers na strong ni mai kanu da legadabni alert ogidabni ogni data rom di yengbiru no Nagaland de zero era med 107 masi anti yengbiu haigadabne sima Manipur do eragana active case si kuntra gi makha da leramabne ba adu 70 da lakh tar boidi how many days da laino percentage of puthor ga thing wang re hari so data se khoi fazana ningthina context tu ki matung inna adi particular point of time tu ki matung inna data si yengu chumen haijege ko sima ada aina luxury the circumstances evidences da khoi hen section da ba ya de haijari se kari gno haibada remember world gi WHO na akoina mana classify to riba variant ohum oramgani doctor ko variant ohum se masi 130 countries chakrabani ko India de high riba variant ohum se UK de horopa no was strain ko vaccine of concern harisine or vaccine of interest harisine si UK de chakhiba Africa de chakhiba leidana masi India de ahumok se strain ahumok se leire chumi ko doctor
ai expert in nachde but lady information sineba khwaidagi hena second wave ta sathi ri bisi kari no haibada anova strain sing they are more dangerous aduga just michama mo ina khoina pajabada hanadi symptomatic ena swai se sida nasal area swai ni mouth ki area sida concentrate toromaga lungs ta changi bani hairmaga facebook lo yaure dana it is immediately lungs taurin symptomatic phab oiraktre adu symptomatic phab oiraktre adu ri doctor ngai sai pa bigi bado jongdo piola lagedi ko symptomatic oidragedi kari tokta ge haina khana biri bado madu anuga variant sing se lakpa taragedi that has to be requalified akhoi gi strategy hongdba yade ba ai khoi ne sei the symptomatic oidi hari bese fever leite kar mai musa ke hari so arisyo adu arbedi state na kari phongtang logdui no ba aeroplane de lai si new variant se mongo de lei leite ese akhoi gi Manipur state ta capability to lei ra ai khoi ne epidemiologically high gadra khangjedre ko virus si new strain dra natta brai bese khoi na khangbugi capability de leitragati mi yamdringai sida makhoi gi madu testing ma pana thadori bara akhoi capability leitragati we are looking at a disaster yes maram yam india di yembiu ko adigi sini ko akhoi gi context hajre se adigi maru oiba mana new kanosi second wave se lak se quite the chawne effect ru se kanano Brazil number 1 number 2 United States that's the number of new cases to do third dana South and East Asia ki zones India yauri ba Japan bo yauri bese masidane ba khwai de na sathina 46% the new cases hengala iba like death ka se 21% de hengala ibese we are in that region barain hom ji khoi de leire region su khwai de dangerous new cases the India the 55% ne ba ma hengala ibese Brazil de 5 ka ne ba so northeastern India da Nagaland ki case akhoi ge own case the new cases si more than almost double hell in idna do 70 yolop kai sa dong yeng ragidi so akhoi ge capacity laitaba adi anubulai sing cha khoi kalmai tok de ge aduna new strain says the WHO ki latest release the 31st March ke rangarang handa thoki weekly assessment is the kari hari ge masidi second strain se masid da nate hangi sini ko khoi de ge khoi na management ta kari na maru oi ge health care sine social measures ne akhoi gi health care system se kamai to wi akhoi na karmai to ri ge covid se thengna na bhai singa social measures ha singa ani si are these in place ka akhoi gi covid se thengna na bagi system si kamai the health care system se kamai to wi ar social issues sing sina khoi na social measures na kamai to wi se khudam moina khoi na community participation tawgadabani NGOs ma yaudi dana ko social measures ne masi khoi to kamai to gi habi sima ani subdana infection se prevention and cures kamai to gi gesine so systemic issue ma leire adigi prevention and cure of the infection se kamai to gi habi tor kan disease control se tor kadori ne masi khoi fadana leire bra sini ko adana world WHO na habi ri bisi adu gi akhoi epidemiological study se kyam tori bage ka surveillance se akoi gi surveillance ke stage kadai de leire adigi se akoi strategic testing se kamdo gre testing se khoi ta gi re hujik karga to wi di haibat koi gi testing strategy se karino aduga epidemiological surveillance se kamai tori ka adi last akoi capacity leje da ba systemic sida hai se genomic sequencing se tora bra surveillance se togdori se so sigi system sagi scientific oiba sigi mayam ama management gi mayam ama punamak se ready oira ka da koi disease se control to bungam doina hajari aduna madu thamgraga last haibi rebudo leiriba situation ji ai ngodari nungnang ngai oi ko sidai se SOP je kari no haibe se SOP je purang ban ne ba SOP de haidiba hard infrastructure se si leitragadi health management ke system ka mai tori re social measures na ka mai tori ajari myam do madu leira kanda SOP is na madu help tor kadori ne ba so ani sip tu na chamine dia de now SOP de di kari high world health organization na fadana thambiri bise masigi virus se it is so difficult contextual oi matam gi oi mafam gi oi cultural oi punamak tu gi yenge hare raga ai koin SOP si semgadavni
even ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ scientific surveillance ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ contextual ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯨꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠꯇꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯇꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ SOP ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯁꯛ ꯎꯞꯄꯨ ꯈꯨꯠ ꯍꯥꯝꯃꯨ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ that is common. The ill is elsewhere. Madu tauraga prajana kaidona madu yadribano haibini maru iris. Madudni social measures ka heribse. Now, sida khadigi maru iribasi ayu motdi India say 40% of the vaccines of the world are going to produce story banema. We have plenty of vaccines. Prithvi guzik akwena supply to ribane na piu have the ngamdri bane heriba. India the vaccine diam laire vaccine kapi wa je prajana yade. All India Institute ki doctors singa 40% of the doctors akoi masi chingai third phase of testing for loidriba akoi bi human guinea pig oiduribra. Patna ge AIMS ki doctors singa the high. So India no hojik tawribasi adu idi khwaidi hena maru oiba doctor singna convince masamana oidragadi prajana kamai kaptori no aduna doctor singda hana taw haina namhuda taw hain hojik ngarang da doctor yabiram biyai Delhi ge torga meeting taw gibra doctor there was a meeting se shi kamai torga khoigi nang testing ara tumin laigre tawdi torga suka but hojik hariba kamai tawtana khoigi vaccination se kamai tawna tawgada ge haibi damakta India ki secretary level da all the states in yaura herga kanadana tawridana da kamai tawda hengal hangate adi hujing yang view private kamuna copy dana private so many agencies na yauri ba khoi hospital da natana makhoi singche phajana copy bra yeng hida wat pra wat bra kari wali moi se so 4 items were ngarang discussed with the doctor so aina hajening di SOP have do alive ni India government target to reach di SOP loin thogare politicians should together, NGOs should together, like I should together, President together. So, Madusua Koi, SOP, same than ha, Yang Kai, Tingadoni Cham, Chingadoni attack, Chais, the character again. Madusu Chatasi, Chatadaba Yade, Adubu, I koi, we have to be hard facts, the vaccination yard, Karigano, Kamai took the vaccination, and get the game. Hybedo, Madeida, Manipur government, for example, is 45 Mataho wake up higher. Ching the Kamai Kapidori. Vaccination center in the other area problem see vaccination center do each of the tie heavy. Ching the little Kambusi, Kamai took the occurred the other. These things are there. I don't Yarimakai Huziki Hagi private and sing say. Vaccine Kapam sing say. No koi check to Narang Harin government of Indiana. Properly check to Masimatic Sarabra, Moidi Hidak to Fadana later, Hidak to efficiently use Torabra. Tawdragna karigino ade anuba kadai hangam do darka regdi central government hairo koida hidak bal halloy adu state ki responsibility da state ki missionary da natna private institutions ka da senior vesa masisu matak channel lairba madugi social infrastructure and health management and social measures me am do put it in place have this WHO ki general guideline do koi inna na Bharat Sarkar na state ke level ta pirup responsibility ni madugi responsibility do Manipur government and Manipur state na low we koi ready oira bra haibiduni prajan hangi bese. Okay, thank you. Maroina SOP ki batang di SOP si guideline mayam ma SOP idum thadok pa illibra indabra haib du sotai du sukra yeningai oi ba duga anuba second web lai sina three strain tongan mo hum lak pasina hojik sabn hairabata hojik lai sida hoi symptom utaba na ba singsu yorok pa sai sida department na tra state na adai da kare hena yengsen na bagi scientific oi ba steps in local labra hai question do ni da zan thabiri se duga marta hoi data analysis to basi karai bauta kara kamaina kare hena kupna to hon badingi grafting si 1 digi 2 lakh mo tan 100% yorok ni na dai da kare hena yengsen haning bagi mong su lai to buda pu SOP ni same mistake SOP khakta du same tu ngakta na haiba laina si ngak thok pangam bagi wafam sing si SOP si ilibra indebra haiba dai du yam na mamuta na nei bam sang mani na hengkal pu sang si tum lak pa SOP ni tum haiba and koi laiba tongan station lai phausa lai makha su matha su lak pa so that lai uto mayam su untested positive oi mayam su yorom su yai haiba wafam sing ni ngai oi pa dai su khare ni yeng han ni magi department site ta thamini wafam do ni matang tham tin ta ko prem lo si pek tung de ko yam thon jar ken pe ni su ni ta dong le
break ki matung mayam ko taram no seri tasengna COVID-19 ni vaccine kapi basing si matik sara bra aduga laiba no strain COVID second wave lakpa tongan ba India gi top state singda Tamil Nadu even Tamil Nadu da 30th April phawda madugi state wide lockdown changi ba do masiki web si Manipur si yor khara haibe mi pai na baduni tu bu hoji phawki lai phawm ne yorti marak sida mung yeng yari badi symptom uttaba laiong uttaba singsu yausalak pai ta COVID-19 positive so Dr. Rajo dal sake madune director thamjani ngi ji hoji Priyoranjan thambi baduni scientific measure sikara wide swai da khara uba phangda bagi mong duni hana lairi ba hana thengna ba hana thengna ba mamangi 20 da thengna gi bagi adugi thengna bagi mong duga strategy duga handaki strategy siga khena ba uda baduni tasena laibak lenga ga site di SOP sing adum marks yaudan thope yarwe marks dum adigi kano se dum laire order se dum handagi dum laibo order ni just 31st March order ji koina yang jari se maroina adigi social religious customary ceremony sig the 50 digi hen ba yarwe se dum hana da so dum adai do covid ki kan marak tu so adai dum thoki hai tare adigi sports and entertainment sing so da so restriction khara dum thamba adu khara hengalai si thabal songba aduga lila sima thingba adu yausang sports SOP ngak piu haibna singba sina hen be SOP gang ni kurang bandu kitang cover tongna bi wafam dare adu scientific measure sing di Dr. Waza Priyoranjan thabi si khara yangsin ba wat pra data analysis ta kitang kupsan hani bi wafam le kari haibni ngi Dr. Saida nasai gi ai sumatho kan hajar ki nasai gi scientific measures ta kana gumba amana strain si variant si amala ena yaure ne khalaba adu kamaina akoina khangdagi habese akoigi zu method leje masi laiba missing se akoina laiba misi khoi RT-PCR ina test se masi dei dei da akoina kamaina anu variant ni se khangdagi se khoi RT-PCR si dagi confirm to bu dingam de ko masi anu variant obi yai se hai bangam kamai to ge da RT-PCR yeng basi da ngasai gi CT value ina amale cycle threshold ina cycle threshold na value amle masi value jisu yauna akoina yeng biu ina akoina ai order thoksa gre loina haija gre ko icham chamna positive oibra oidabra na taba CT value sidagi ni akoina ngasai variant si yaw bu singar ka doise CT value si lai masi 25 and below and above haibama CT value si akoigi number of cycles ngasagi fluorescent number of cycle fluorescent signal thopagi threshold do adugi point du yorpada aina mogi sina laboratory gi londani ko masi gi threshold ji ki 25 si gi level si gi makha de lebang gi masi yakoina ano variant oran ba yai natra signani ai khar le re haba adugi city value sina 25 above oigraga di masi di ano variant natre na tapo khogi kaino ma le ba testing si da yaw adum yaw jab artificial si da madu adu oina hojiti akoi loina tawre madugi special test si artificial taw matam da adu su yaw biona masi artificial gi part makhalamani adugi makha da leiba jing gi oiraga di yakoina adi artificial si da su akoina positive negative haiba na taba indeterminate kaina kari nu khangda artificial si da positive le su haingam da negative ne su haibangam da indeterminate kaina la agadi masi akoina city value si below oiraba adi indeterminate kaina negative la positive haibangam da kambu ji koina khomjalaga masi genome sequencing gi koina pune da muthai masi koina tawdaba yadaba mne hoji anau variants la pujigi masi anau variants ji oram bayai oram da bayai masi uigalle mojigi city value ji na makha da salaga gadi below 25 gadi masi koina city value si artificial yengom matam da habi o yakoi da information pe gadamni aduga masi yakoina khomjalaga yakoi keno da thaiba aduga koina nahan aham bala poda khoigi ama thagi badu city below 25 oiba adubu adi ngor kan da di negative mahari adu below 25 se city always doubtful ne ano variant obi ya okay any variant obi ya similar okay testing the scientific oiba kano dum adu masagi yauzari ba aduga ngasagi testing se da ano variant ni haibadu di 100% ye koi da haibangam de masi except koi pune gumba special test ma thau tari ba test ma itop to namu to natraga di adu ma leijare adugi kanu gi adugi testing gi facilities zo koi manipur zo dum leijai koina singnaga tharga special no thabasina adu patient sing di kramai to ba isolate to boko pagi wa hom point patient di isolate to ga institutional quarantine adum tor tham doini hojiki
चिंगनबसे डाउटफुल ओइबसिंगसे कोई जेनिम्स ता कोई सेपरेट कोइना कोविड लरम दादे कोइना 100 बेड की अमा हांगिबदो अदै दुम होजिसु दुम हांतो थमी अदुगा करिगुंबा याम सीरियस मौंदा करिमता नॉर्मली अदुम लेबो ओरगना यखोइना आरडी विंग दा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर इन अमगा हांगतमी होजि होजि अनि सिदन लेहौरि ओके अतै लोइ थिंग ओके आई डॉक्टर दे पास आउट ई वैक्सीनेशन ऑफिसर दा ई लाक्सगी बरवे अदु गातो खैतक हाइजो अदुगा सिम लेरे अदुमा यखोइ तौजरी अदगी ngसागी सिम्पटोम लेबल लेतबा हाइजा मसे सिम्पटोम जे लेजद्रगसु डॉक्टर सिना कोइना स्टेथोस्कोप थारको मतमदा बीपी यंगो मतमदा मागी सिम्पटोम हाइबसिदि यखोइना अनाबना हारपुदमी साइनेस डॉक्टर न फंगबा अदुना यखोइना सिम्पटोम लेजद्रगदु माइ मसादा चिंगनबा खले से कोइना खंगमंगमी कोइ स्टेथोस्कोप थारको मतमदा लंग्स द क्रेप्स रोंकायने खेक खेक लावबा खोपा दुम ता फंगी अदुना मसाना सिम्पटोम लेजद्रे हारगसु यखोइना करिम चिंगनबा मा लेरगदी मधु अखोइना एक्सरे अथवा सीडी स्कैन लौथोगा सिम्पटोम लेजद्रगसु दुम हाइस मसीदी अदुम डिटेक्ट तौबदी ngami अदुना सिम्पटोम लेत्रेना यखोइ अनाबसी लाकु लागदि कोइ करदि फिजिकल चेकअप खर तौइदना अदगे दुम कोइ एक्सक्लूड तौब ngami अदुगा ngसागी टेस्टिंग इसी मास ओइना दि खोइ हुजि थाइना दौना टेस्टिंग मतंग ब्लॉकचरगी मास ओइना दि हानेगे दुमाइना टेस्टिंग जिदि कनो तौजद्रे अदो यखोइगी डिस्ट्रिक्ट त्रात्रुक बक्सी देदा कोइ लोइना टेस्टिंग की कनो से कोई एंटीजन एंटीजन से लोइना माइ मागी स्टॉक त लोइ लेरी अदो कोइ टेस्टिंग जी दरकार ओबसिंग यखोइना कोइ कंटेक्ट ट्रेसिंग यामना साउन तौदे लोकलाइज तौरगा लाइबसिंग दु येंगा कोइनि खिदा आइसोलेशन तौरे तौद्रग दि मेन दिलरगा दि मागी कोइना दरकार ओबसिंग अदुम तौई अदो कंटेक्ट ट्रेसिंग सु यामना साउन दि तौद्रे कोइना केसी यामक्तमिना यामना मयाम खंगना तौबदि तौद्रे हानि कंटेनमेंट जोन गा चाउ चाउ लाक्टोक्टर समन खादन तौबदो चथबदि दुम चथरी कोइना केसी यामदमिना खर पिकना दुम चथगी बे ओके अदुम सिंग साइड की लखोफम तौबा कनो दि कोइ एक्शन दि दुम लेरी हाइतारे याम रेडी द लेरी हाइतारे अदुगा आईजीएसपी की साइड की सु कोइ पूरा डिपार्टमेंट अम ले अदुगी साइड की सु कोइ कइनो तौबा याबा डाटा से करसी कोइ याम कन यंगजनना खोतना कोइ अदुम खोति होनजरी अदु कोइ याम कन ऑब्जर्वेशन अमा कोइ याम कन तौरी अदुना मसेदा कोइना ऑफिस मनुंग द तौबनिना कोइसु मपान सु कोइना बुदि फोंगोक चद्रे को ओके नैना बदि लेप्त्री हाइतारे डिपार्टमेंट साइड की स्माइना बगी एनालाइसिस तौबा करमाइन लाई नो करमाइन तोइनो हाब नैना लेप्ती हाबनेबा नारगा कोइ लोइ सिमिना दोइनिना इसामक सु सोलगा दोइनिना मसी कोइ याम कन चेक्शन तौदो यादो ओके मयामगी ओजाना सु थबिरिदने मयामदा कोइगी पब्लिक व्यू दा हाइतारे स्टेट की कोइ डायरेक्टर की साइड की हाइतारे हेल्थ डिपार्टमेंट साइड की यामना याम का हेना सिदे सेक्शन करे हाइतारे खरे हेना एक्शन लोक्शन मानदब मोगमा उमाने पब्लिक सु नेबल ले संदो कोइ लौजै अदो यखोइ हेना सिग्निफिकेंट ओइनबा अद केस की मतुंगिना कोइ दुम हेना तौजरगेना ओजाई एडवाइस जो कोइ दुम कोइ डॉक्टर एसआईओ दाई थबजनिंगे मदति साइ वैक्सीनेशन साइ ओजाना साइ थबिरे वैक्सीन कापगी मतंग से रिमोट एरिया सिंदसु कवर तहनिंबगी ऑफम ले दुबु यामना टारगेटेड परगसु हा द फ्रंट लाइन वर्कर्स सिगदा तवरगसु ओजिति साधारण ओइना कापगी ऑफम जु लेरबनिना अदोय द स्टेट के साइट की करी एक्शन रेडी तौबिरगे हाइबु वाहंगनि हदि यामना सिग्निफिकेंट ओइबा कानरोमदा संक्शन बसे अदमाइना खितंग वाटपो मामी ओइनोइ करी थमिनिगे डॉक्टर साइदा केनोनि अदो से अकोइना मसी वैक्सीनेशन से हाउद्रिंगे देखो अकोइगी से facilities, health facilities, private facilities identified tawai. Se private se sama nipan 108, adaga koi ki government facilities na sama kuntra nipan. Altogether 246 vaccination centers se. 246 se koi adam ready tawdana se fit tawra thamine. District wise the kamai to. District wise loina like district all the PAC identified tawai primary. Migi lamda di sub center book tawai ko. 108 adagi migi lamda di sub center book kapi koi lamda di sub center kapti kitang special care loro kapcha bane ko adubo ahan ba haw bada di koi center tara da hoyi se koi ge rims jenem disi hopsan taret sijo hospital se ahan ba haw bada di koi with special care ni ko special care to ga yam jackson na se koi si vaccination hoyi kai na da masigi laina se anou bani vaccine se anou bani se aduna koi khare hen jackson da yadi aduna karigumba masidagi kuju khanan toktana se pat haudi se hek thora su akoi adugi treatment tonaba ready loina tora thamanga teneba aduga loina na karigumba
mi ma si kapu de chingnab khonab la su fully investigate tongnaba karina no masi vaccine sinara natraga laina atop yaubnara adugi test toknaba khotonba loine result thamanga tane adugi paisa bo kha da khoi ai mikta mar thasaraga haitare mamang da vaccine ka ki hoji phauda 47 mild reactions laina thamiri du mamang da khoi moirang asomdagi angala worker ama laibak thiba thodo mi nangre jiri dagi man ani ti mi ani haitare adai do state ki side ki mamang gi manung huna da so koi atopa khoi gas amana thambi wafam ni madudi adai kitang state ki side ki sengdo warol si karmain to gibno haibsi mayam da ikang khang gi da wafam amadi le adai do kitang cover to sanbi abra da kamai to gibno ga mayam da audience sing da thambi abra da ai hajige adugum sigi mayam se khoi se kare haina hujiki health facilities ko na identify tokjari mayam je maside sida any chingnaba thoragati yes vaccine ka pagi laiu khar hobasi masagi ni kokar chip masagi ni masaka thindo masagi ni adubu khoi ni observe tori se khodak da punghai ma dia khoi yengne ba punghai sim da thorakpa reaction da it is really vaccine dugi ne ba adugi khoi treatment khodak da tawdei ni adugi loine ready tora thamini adubu se no makalaga minini humni manga tarani lakotedi it may not be oida basu yai ko adudana adudugina ko ni investment hospital da tobiu phajana adagi PIC da or health center de any facility da laga de fully investigate torokanda aduda changba paisa reimburse tobi ni in case oira magadi adugi kanodu akoi reserve thamgrabani adudana maduda confirm tokthu okanda vaccine nani vaccine nati leptui ne ko hoji haibi khebdu da ai maming chapcha hairoi makhun chapcha hairoi oiram da yawi ko oiram da yawi oiram da yawbani na adugum mayam do se akhoi gi se haido paya da kare hani postmortem report yaw da de final to si ya da mi na ko adugum khara la da ko postmortem se it is not for medical legal koi case to ge khot ge hain bagi nati koi vaccine se mana soi si vaccine sinara or natraga akuma gi atopa keno leibanara adu masigi mayam se report se akoi state tasu state ki se AFI committee meeting na decide to de ne same copy to Delhi tasu Delhi gi national AFI committee na masu final to de ne ba adu da final torka da da confirm to ga ne khudak ta haibe ya da ba adu gumba ma leibaduna ne adu akoi adum loina khangi report adum akoi loi yengjaram ga ta ne adagi hoi hojiki duba aduma confirm oi haidi madu kitang khoi gi mapa na ga tha da testing report me an tha do leibna mapa da somdai lok torko do leiba hai tare ne adubu swai da vaccine ka be matang ji khoi oza da Priyoranjan thamimba PSC khudi makta ready tor leigrabina district tara tok sibung da khoi gi yam na ka hen wang basing Imphal West se dum wang ga lei hai tare hek lak basing positive oi se Imphal West dum yawe masi missing khare so hen leiba ki wa phom ngane du remote area sing da mapa ni lak basing or ga so negative positive oi be sang si sing gi district sing da di ka hen wang da dum yauri adu swai da vaccine ka pi sang su adai da dum wang bo phom sin na khare hen vaccinate to bagi adai da khare hen action option bra na ta karmai to khwai di name ba district karmai ni lei ko vaccine ka pi sang da hojik phauda se lai se koi ngasi phogi report da akoi gi ayamana di se Imphal East West ka si di 70% matak ta chakrabani pu aduga khwai di name se akoi ngasi su discussion tawni ni se 38% ko Senapati de lewe Senapati ge akoi special se program to se na koi khanari ada masi kargino haibada moida se vaccine phangdabagi na te vaccine plenty ni lei adigi moigi se karhani health facilities mayamam leiri identify toro loin thamini aduga aduda loin kapi ni aduna masi mayam si karihani masi akoi na ngasai haiji gibedo vaccination sigi se kanaba aware with the bahai aware se aduna ngasai gi akoi gi ozana su haigi SOP ga harisi ado akoi gi motadi se ai gi motadi SOP su modify to tarkar lei kena da se no marks no entry hana di haire mi se hujikandi no vaccination no entry in the office ha kena da vaccination se to dar gi ngasai jo high big ngasai gi variant strain ahum thor e hai ado akoi gi vaccine se test of kan this vaccine in strain ahum do adum effective oi hai ado di viral antiviral loin fail oi grame strain ahum ji da antibiotic fail oi grame antiviral fail oi antibiotic fail oi adi di hujik vaccine ji di fail oi di adi vaccine ji how important vaccine adana vaccination ka pachi gi importance public sin khangbi raba allergy ogi oi to masi de kap ka darni kapi khudak 30 minute de allergy oi de khangni
अदुदुगी ट्रीटमेंट तौना डॉक्टर सिंह से कोई लोइन ट्रेन तौरे रेनी अखोई जेनोफसान दा अखोई डॉक्टर से बेस अहुम लक को जेनोफसान दा दुगी लोइन ट्रेन तौरे जेनोफसान की गाइडलाइन ने कोई होजिक A5 किट ना वैक्सीनेशन सेंटर में हमसे लोइन थामी मातनी अदुदा लोइन यावरे मेडिसिन इमरजेंसी मेडिसिन लोइन यावरे अदुना ngसागी रिएक्शन थोक खोप मयाम से ट्रीटमेंट से डॉक्टर तोगदम अदुगी लोइन ट्रेन तौ लेरमने मसिदे किनिंगाई लेते खरगर हागा जब खोजब कापी यादे केम लेते सि काप कदबने ऑब्जर्वेशन 30 मिनट लोइन खांगनी लोइन ट्रीटमेंट यामना फजे ओजान थमिरबा कोई भी स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर थबिरी तो मयाम कीना बदगी अवेयर ओय बग हाय तारे खंग मखर वाट बदगी माइना वैक्सीनेशन के चांग सी याम हंदबा याम नक सेनापति याम लाप नत्री 60 किलोमीटर पार्ट माइना सेनापति सेनापति डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का इम्फाल का नंगरी से लाबनरी 60 खतनी अदगे थापा फेरजोल कामजोंग मयाम ले स्वाइदगी नेमधरा बने अदु करिगिनो हाय तारगदी अवेयर वेब कनाना ओगदम ओजा 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 दा थमसे ओजा प्रियोरजन दा अवेयर ओगदो से स्टेट के साइड अवेयर ओगदो पब्लिक मसाना ओगदो एसओपी वतांग दसु थंबिरी नो मार्क्स नो इंची का जी होंदो फरे नो वैक्सीन नो इंट्री गाइड थब फरे हैवी डॉक्टर की साइड की थबिरी ओजा प्रियोरजन करी थंबिरी स्वाइदा अवेयर ओय बसी पब्लिक ना हेन अवेयर ओय नम जिकर माइन संगन बे स्टेट की साइड की एक्शन खर वाले लोबी बर कमाई तो स्वाइजला मसी अखोई चिकन एग फेनोमेनन हाबी तारे को कनान हाना लोगद गेसे अदु जनरली यामना चौखल लेवल लेबाक सिंगददी प्रजा की रोल से यामना चावी गवर्नमेंट है यामना रिड्यूस तौगरगा प्राइवेट सेक्टर ना लोइनमक तौगरगदी को लंबी सु प्राइवेट सेक्टर ना सारे एनीथिंग अमेरिका इंग व्यू लिबरलाइज इकोनॉमी सिंग तौरी प्राइवेट सेक्टर्स ना लोइनमक डोमिनेट तौबने अखोई गिदी गवर्नमेंट है सिना ओवरऑल डोमिनेट तौरी है लोइनमक अदुदी डेफिनेटली गवर्नमेंट की रोल ने हेन चावे है अदुननी गवर्नमेंट फंक्शनरीज अदि मिनिस्टर एमपी सिंह लाई दुआई गलिब से प्रजा मिचम से सीमा सो गवर्नमेंट हैज टू एक्ट फर्स्ट अदुगा पीपल गिदना पीपल की मरक्त की लीडर सिंह थोराइबा सीएसओस खंगदे इंडिविजुअल सिंह खंगदे मखोइना पीपल दो लीड तौरगा सोम की अखोई की गवर्नमेंट की एस्टैब्लिशमेंट सिगा अनि से चनगदौनेबा एज सिंपल एज दैट स्टेट का पीपल गसे कम्युनिटी गसे अनि सि खुलोन ग चमिनगदौनेबा नाउ आइना हजनिंगेबदी कनोनी नसाई डॉक्टर ना हाइबीबा अखोई 68% इम्यूनाइज तौरे हाइबीबा फर्स्ट फेज गिनेबा वेरी स्मॉल पॉपुलेशन निको डॉक्टर हेल्थ वर्कर्स फ्रंटलाइन वर्कर्स नत्रो स्टेट की वनी एगरे 3% ऑफ द नेम करी सुलेते पोने हाइजरीबा वी हैव अ वार बैटल मचा मखतंग अखोई विनिंग 68 का तो कमेंडेबल बट हुई के लेमौर बिसिंग 30 लाख प्लस कमाई तौदुरी हाइबीदुनेबा मसैसदा आइमोद याम हाइजरीबदी हुई हाइबीबा 240 समथिंग लई रहा है को कोई की 46 लई रे प्राइवेट 108 लई है एडिशनली डॉक्टर नाइबी से वी हैव ट्रेन्ड मोस्ट ऑफ देम जेनिम सरी तो वी रे है को 108 प्राइवेट क्लिनिक सिंग तौरी से स्टेट ऑथराइज तौरगदी दे शुड हैव बीन प्रॉपर्ली ट्रेन्ड अदना अखोन मसे प्रजा हंगई को नोई 246 लई रहा है करी की तमत गायगदोरी बुनो अखोई लाप इम्यूनाइजेशन है ओजा दा अखोई 246 से माइना सेंटर ले रहे है नहान कापे है से 313 है तारे स्टेट की कनो तौरी से अखोई वैक्सीनेट तौरी से अदा दि परसेंटेज येंगा दि सेंटर अमम अनि दि हेन काप आइना लाक्चे गदर प्रजा की फॉल्ट ला गोम की फॉल्ट है बिसे आई मीन गवर्नमेंट सोखन पक्ष चे मासु प्रजा की पार्ट अमनि दन दो गवर्नमेंट इज आल्सो पीपल हाई रिवर कनो सिंग करमाई तो एक्टिवेट तो गदोग न हाइबने अदुन ngरang मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट का अखोई हेल्थ की कनो सिंग सिगा तो स्टेट की हेल्थ सिंग ngरang तो गदि से मरु ओय है नोई करमाई तौरी की हेमिन कनो से इम्यूनाइजेशन से मरु इन प्राइवेट कामबु से तौरी बरा अई नोई स्टॉक पाइलिंग करमाई तौरी इफिशिएंटली सीजन अबरा कोई हिदाक सिंग से लेदना सेडिमेंटेशन तो बरा फोर क्लोजेस यावरी है याम अदुन नोई अवा करी नो वाली शहर है अदुदी 246 आई हाइजर गवर्नमेंट ना नेक्स्ट फेज दी मास की लाक्तोरी है कईदौना जेन हॉस्टल आई फम्मग प्रजा लाप गाइदुइनो यस द टाइम हैज कम गवर्नमेंट की सिनतबा अदि प्राइवेट कामगु सिदी मोइदी प्रॉफिट मोटिव त लाक्तोरिनी आईगी यस याम प्रॉफिटियरिंग की तौरोय सी करमाई तौदना गवर्नमेंट की मागी ऑल लेथार्जी डॉक्टर अमन चिंग द पोस्टिंग चनिंग दबदो अमाई तौदना भान द तोंग नंग चलो मोबिलाइज तौर हाइबदु मसी सोशल प्रॉब्लम सोशल मेजर्स कमाई लोग कदगे दो सोशल मेजर्स इंक्लूड डॉक्टर्स टीचर्स कोई एनी अखोई सर्विस त लेरिबा सेक्टर सिंग अखोई अवात खर लेरिदना अदना मसी कमाई तौदना अखोइना जेनिम्स त रिम्स त फमदना गाइरे हर को प्रजा लाक्सनो कापकने हाइबदुगी वांगमदा लोकल लेवल की दौय की गाइडलाइन से
social measures kamai lokke immunization ka se masi alai be pot natte adu ida koi kamai tok duri adu di government na hian yami ko se adu awareness uji hengal e han kiram bu ko kiraktre siri bese kari ngono kai maram du sum khangner e dana ko government na siam kana turi aduna government na kari to ta bage government ki institution ji 246 man ga cham ni pan sina government na kamai to na moi khutong cha pigani ar government ke own institution singse karmai to na moi chu khoi na mobilize to gani am prajada kap khan ga de ge do madai da khanbi ra bara madu ki mobile to re ga laikai da hana covid ki mamang chei dis thengri di maina CSOs me am taru khoi kamai to na moi second page hidak swala loi hairi heba is the government ready sigatari ai masi pakhom se oza Dr. Rajo na thabitar man di government gi center siru laibiri edo sai da yam tian da matam jere selok tamina India gi ministry da piba guideline su ngai dori bra da state ki oiba tongan ba guideline sangan ba da bra adi polio gi immunize story ba tongan tom immunize story ba set mi door to door changsal lai ba sai da yokhan ba ya da bra doctor kamai yam tian tam matam jere selok tamina da masi kai no ni khoi immunize angang immunize sahi amagi angang immunize se ye khoi Manipur da tawrai si sahi kunthra mu suram immunize tawrai se ya khoi automatic oi grabne si immunization angang gi se khangna grabne loi khangna grabne ahan da dike donga moi de no sin ahan gi de khoi hoji hobada ngai ri ba yar kane ba hobada ngai ri ba ya khoi si anobo vaccine ni anobo laina ni anobo poni na ya khoi hek hobaga gorong tor ba ya da ba kudong thi tok ba ya ba adani ya khoi tam na sanghan jabni masi khoi aham bagi phase da tor si only health worker ngak tani ya khoi chalu bagi ta kha leita ba health center ngakta ni ado ya khoi na hoji 45 and above men la isi ngasi dagi dani aduna ya khoi pakab da kapi ji khoi ngasi dagi hor ka dine ba aduna yar kani khoi tam na sanction jage tawdu praja ju gyanam ta tabiu second wave sil ahloi har ga di khoi covid appropriate behavior loina na khoi covid vaccine se mayam ta pulam ka thor nagisi aduga ai sa ju kap sa khre Dr. Nandakeshore su ka khre sumai ta na khoi mya pulam na ka khina ga second wave se the minasi aduga narga su madine web si thingora ga ding kanam ta naroi ai su naroi isa su naroi isu su naroi achau bu ina ko masu la su pura naroi baduna vaccine je da to minasi lakini khoi tam changsan jar ke aduga hana gi man immunization pu to ya da masi gi di khoi na khara anu go bhot ko ibnina anu bolena ho ibnina khoi na stage by phase khoi house to house ka changna ko ko loi tau jar khini matam phase 1 2 3 4 ina ta sei na hoji posi lai ba vaccinate ki sang si yam nema ga su nemi ba si han ba la pa gi hai tare Manipur gi 3% muk tani aduga India gi all over India the 6% muk cover tawre hai bani adu ha phase ki sangsali ba health workers in frontline workers sangsali ba sang si tum 60% above yo ni da targeted yo target tet ti adum pali hai bitare adu pu taseng na masi tongan fam sing da remote area sing da door to door sanghan abi pandam so thamli adu bu han bi oi brina swai da koi health department gi state gi society gi da ministry gi site gi lakado ba steps sing adu mathang laka da 100% cover tawna bodi wafam me thambire adu swai da government na topi be SOP sing sitagi hen hapsan ning ba masak sing laktab dinati government thok pe SOP khakta natana public da suma sama sagi SOP sing ready to mathok tare no marks no entry khakta ba mahuta no vaccinate no entry hai na sing bu wafam sing ju thok tare thagasari ngasi akhoi ta saina vaccine kapi pa sang se koi enough for hai ba topic sida oza Professor Priyoranjan Department of Economics Manipur University amadi Dr. Kkay Rajo Director Health Services Manipur loinana Dr. T.S. Nandakeshore State Immunization Officer Langbi raktuna ngasi manung hunagi toromasibu thawai happy babani man Hutna mapung phan bi bagdam ta gas homa pu manung hunagi makai digi thakar photo sari loinana ngasi gi ni manung hungi thorom se matang tension sari mayam pono poro boina khunum sari